Биз Мастуратым экөөбүз 3 жыл жашаган жокпуз. Талагым бергем. Мастуратым bir kүйөгө тийди. 1 ай жашап ажырашты. 1 жылдан ашты. Анысына ортодо 2 кызым бар. Биз кайра жараштык. Жашап жатабыз. 5 ай болду. Мастуратымды алган азаматтан талак алдык. 2 айыз көрдү. 3-сүнө жетпей боюнда болуп калды. Эми Мастуратым алдырып салалы никеси болуп калды. Эми нике буйруганча жашообузуна болуп жүрө беребизби дейт. Эмне кылсак болот, нике кандай болот, качан нике жүрөт, кыйдырсак болот, кечирес дейт. Боюнуна болуп калса алдырбагыла, бала төрөлүш керек. Төрөлгөндөн дагы 1 айыз көрөт, 1 айыз көргөндөн кийин ана нике жаңылатасыңар. Азыр ошо кыздар менен башка бир бөлмөдө жашасын ал. Сен башка бир бөлмөдө жаша. Түшүнүктүүбү? Анан төрөйт, төрөгөндөн кийин дагы 1 жолу айыз көрөт. Ошондон кийин иншалла нике кыясыңар. Эми ар кимге жарыя кылып айта берип анандай мындай деп, элдер ар кандай түшүнбөйт. Мусулмандар ушундай алып ага берет, буга берет, антет мынтет. Ошон үчүн ошол бир үйдө кыздары менен чогуу жашасын, жолукчан жүрсүн кадимкидей, башка кылсын. Сен аны жылаң баш көрбө, башка кылба. Төрөйт, төрөгөндөн кийин башка кылып неме кылат. Шариат боюнча бала кимдики болот? Al-waladu lil-firash. Bala töşöktükü deydi. Kaysil töşöktü, kaysil nikede olsa degen. Oşoğa tanıdık bolat erece boyunca. Ha? Bala erece tanıdık boyunca. Birok sizin problemadan da emeste öyle atam, sizgile tanıdık boluş gerek. Antkeni bul жерде şubha var arganday. Ha? Misal üçün şonun talagı bolğan boluşu mümkün de anda başka bir neke olup, ciddi aytır bir nese bir kança mesele var. Anan al meseleni balanın tegi jönünde özünçe bana gelseniz men kitap karab aytıp berem inşallah. Birok azırkı mesele mına uşundayça. Aldırgan aram doğru emes. Men 3 yıl murda üylengöm. Toluk uşunda soralar bugün kınday. Azır bir balam var. Kelinçegim atamdı, apamdı jaktıra beribeyt ukpayt. Karındaşımdı dağı jaktırbayt. Balam 1,5 ay burun törölgön. Bala törölgöndön keyin kelinçegim apam menen aytışıp jaktırбай özünden özü çır çıgarıp balаны karmatpay үйde uruş bolup ortada jaman sözler aytılıp ketti. Anam men kelinçegime şart koydum. Apam жалгыз, oşonu sıyla. Aytışpa, körsöm uram desem, "Jok ben andayga çıdabayım, ajıraşam" dedi. Buga çeyin dele aytkan. Birok köngül burgan emesmen. Munusunda ajıraştık, birok azır kayra keçirim surap, kayra jaşaylı bala üçün dep atat. Menimçe biraz vakt ötköndön keyin kayra ele kaytalanabı dep atam. Men apamdın жалгыз balasımın, karındaşım var, al turmuşka çıkkan. Üydögüler başka ele kızga üylön dep atışat deydi. Men öyleyim kayra jaraşış gerek dep. Antkeni ajıraşkandan köp nerseni düşüngön, birok oşo nerselerdi otoy koyup aytış gerek. Enemi sıylaşın gerek, enemi sıylabasaң jakşı emes dep. Balkim senin apaң bolgonçtan ayıpça görünüşüm, balkim ayıp enеңde dele vardı. Biz balkim jön ele sen ayarың jaman görüp atkan boluştuk ıhtimal dele var. Birok men ajıraşkanды kalabait elem. Eğer uşunday bolsa çogulup kelseňer, razborka kılıp berебиз. Kede uşunday murda talak meselesi surap hazır talak dele jok. Jön ele uruşup ketkende dele gelip, oşo kim tura kim kata dep da uşundayga kelgenler bunu taң kalıp atam. Anan ugup koyup atam birok. Masturatlardan eken men kazak balaga turmuşka çıkkan bolçumun. Keyin al bala жалганчы olup çıktı. Mahırımdı berбей koydu. Orusam karalaşpadı. Kazakistan'a alıp barıp meni taştap koydu. Üydögüler meni alıp ketkenden keyin ekinçi ayıl alıptır. Özü Kazakistan'da meni karabay, talagımdı ber desem beribey jatat, men jaşagım kelbet, menin suroğum kantip talak kalsa bolot deydi. Men daroo talak al dep aytpayt elem, jaşagın hareket kıl dep aytam. Anan takır bolbay turgan bolsa, anda bargıla. Barıp milisiyaga жазgıla. Şüntüp meni alıp şüntüp kıynadı, başka kıldı bir neke kıldı dep. Anan milisiyaga gelip arızın al dep aytasыңар, anda maňa talagım ber, anan arızım alam dep aytasың. Jok şul siýaktı aytar, aylası sen daga barışın gerek. Antkeni kebir adamlar düşünböýt. Al talak berбей koysun, bul kıynalıp jüre beret, men jılgap jüre berem deyt. Jok al dele kuragany öz düşünböýt. Oşon üçin düşünbögenge şunday mamile kılganga toora gelet. Andan burada dua kıl, Hudaý maga insap bersin dep. Andan burada jaşaňga niyet kıl.